Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimati Allah SWT. Jom mari kita malam ini sama-sama berzikir dan berselawat secara menunggu waktu isyak. Moga-moga kita mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Majid Bersara Muhammad Zubair bin Ismail adalah ejen dan sahabat Al-Mizan. Mohon sharing pada sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama kita berzikir dan berselawat pada malam ini. Kita mulakan dengan Al-Fatihah, 3 ku dan ayatul kursi. Semoga kita mendapat perlindungan dari Allah SWT, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah mulakan dengan Al-Fatihah, 3 ku dan ayatul kursi. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah SWT, insya-Allah. Mohon sharing pada sahabat-sahabat yang lain untuk kita sama-sama pengisian pada waktu maghrib sebelum waktu isyak, insya-Allah. Teruskan dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Waalaikumsalam Puan Haji Azizah Merman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa pasangan kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa kaum keluarga kami, ya Allah. Dosa jiran kami, ya Allah. Dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dan dosa muslimin dan muslimat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki halal, ya Allah, sihat, tenang, kaya berjaya dan bertakwa, serta anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah umat Islam di Palestin, di Gaza, di Sudan dan sedunia, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Amisna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Amisna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah pun selesai berzikir. Jom mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat syafaat Nabi dunia dan akhirat, insya-Allah. Mohon share ni pada sahabat-sahabat yang lain.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidup kehidupan yang tenang, sihat, tenang, kaya, berjaya dan bertakwa, serta anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau makbulkanlah segala hajat dan doa kami pada malam ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah selesai berselawat pada malam ini. Alhamdulillah, di tempat saya sudah pun berkumandang azan Isya. Saya nak ke surau untuk solat berjemaah. Apa yang baik itu datang Allah SWT. Apa yang kurang baik itu datang di kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan di dalam page Al-Mizan ini, tuan-tuan dan puan yang ingin mengerjakan ibadah umrah, jom mari kita sama-sama mengerjakan ibadah umrah bersama syarikat Al-Mizan. InsyaAllah Al-Mizan terbaik. Jumpa lagi di masa akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.